Tlitute chibaiwek ule ke YouTube channel siam thara he episode panina hian tun truma thil poimo tak mai han soizi vele zok kan du a Mizoram Police sangkhat le somli pasari lai mai state pathuma duty tura til chhuah te chuan tun trum MP election sang ni le somni palia hian vote an thlak ve thei don talova khole tuidik tak India dan pui noya vote nei zong ten ado piang vote thlak tir vek hi andikna le chan vo unconstitutional right ani a vote thlak tai matura election commission ngai point sumtam tak senga mi pui zirtirna akal pui mup laya vote thlak du ngoi si state danga in than duty tura til chhuah anni awanga kan sipai sangkhat le somli le passari lai main vote an thlak thei don talo hi thil serious tak mai ania inpu kwal mai na tu chi po ani chi alova he thil hi angong alen ema wangin amo phurtu chu tu po ni se mo phurna langama ngai dam andil ngam te po atulin alang ani engwanga kan police sangchuang zet te hian vote thak thei talo mai nge anni ti hi kan thriat chin atangin in bi chiang don te ang meni somni le panga sang ni le somni pali khan MNF Senior Vice President Dr. Aral Thangde na chuan aizola chanchin bumi te komin kan police ten vote an thlak thei lo chan hi Mizoram Sarkar in thada awang ani atia lo thlir masapot ila MNF Senior Vice President Dr. Aral Thangde an Lok Sabha MP thana April som pakwa nei taka Mizoram Armed Police sangkhat somli pasari zet te vote thlak thei lawasiam ani hi MNF party chuan poi anti thu soi MNF party chuan Lok Sabha in thlanna April ni som pakwa anei taka Mizoram Police sangkhat somli pasari zetin vote an thlak theilo chu sarkar in thada wang liaw ani ti in police te laga ngai dam dir turin sarkar an phut MNF Senior Vice President Dr. Aral Thangde an Lok Sabha in thlanpui nei me ka state danga duty Mizoram Police ten vote an thlak theilo chu Mizoram sarkar in thada wanga apu heti lai hian Congress Party MPCC elected OB and President Pulal Thanzara Hova Thotranni Meni Somni Sangni le Somni Palia Aizola Thukhom Chuan IR Battalion Sipai Lok Sabha in Than Duty Tura Bihar Uttar Pradesh le Madhya Pradesh kal mi sangkhat le somli pasari zet mai vote thlang na hun siam sak anni lo hi an ngai thu tak le ti an lo soi to boka heng police te hian vote an thlau ve thei nan Congress Party chuan mala turin Chief Electoral Officer nena meni som pathum khan lekha an lo thelu to tian soya CEO ne na changa chhanna an muangin Election Commission of India lamin vote thak tir an tum lo ni in alang ti soin chuwangin kan police te hian vote an thak ngei theinan Guwahati High Court Mizoram Bench PIL thelu ngei ni sen ti a hemi boipui tur hian MPCC Legal Cell Chairman Putiti Zothan Sangale atim te an ruat ti an soi heng te hi political party te thule la ani laiin lekha kan mu thei ang le sarkar thu chu atang te in lo thlir zaw deuh donila sarkar lekha atanga alandanin Mizoram Armed Police atanga election duty turatil chuate hi company sompanga sipai sangkhat le somli pasari ania state pathum Bihar Uttar Pradesh le Madhya Pradesh te duty turatir anni Ministry of Home Affairs Government of India hian March ni somni le pathum sangni somni pali khan state pathuma in than duty tura kan sipai te tir turangen nahi Mizoram Sarkar aron thlena Bihar le Uttar Pradesh duty tu te chu April ni khat sangni le somni palia vele Madhya Pradesh duty tu te chu April ni ret sangni somni palia an duty na mun thleng turin aron beiseya heminang man tur hian Bairabi rail station atanga kal turin rail ticket lak sak anita a Uttar Pradesh duty tu te tan March ni somni pariat sangni le somni pali Bihar duty tu te tan March ni somni pakua sangni le somni pali le Madhya Pradesh duty tu te tan April ni thum sangni somni palia Bairabi chuasan turin rail ticket hi lak ani Mizoram Bika MP thana March ni somthum sangni le somni pali kha candidate te tana in nu do thei ni nu nungber ani chawawangin
April ni thuma Bairabi chhuah san tur Madhya Pradesh duty turte ti lo set dang pahnia duty turte zong chu vote an thlak theina tur postal ballot tak ngel po chhut fel ani main duty tura tirh chhuah ngal an ni ti na ani chu Central Sarkar in Mizoram Police te duty tura aron hriat tir ni kha March ni somni pathum sang ni le somni pali ani kan ti to kha March ni som paruk sang ni le somni palia Election Commission in MP than hun tur apuan khan von thlak ni tur tebaka in than na buat sai chho dan tu zong zong puan zar ngal vek alo ni to a Mizoram Police duty a kal tur te chhuah hun tur nena en kopin vote an thlak theilo mai don ti hi police lam ho tu tele returning officer aizol DC te point an mulok ani nge yang March ni somni pasari le ni somni pareta te khan Mizoram Chief Electoral Officer nena duty tur sipai sang khat le somli pasari ten vote an thlak nge theinan malak sak tura ngenna an thlen ani Sarkar tu chhuah tarlan danin Mizoram Chief Electoral Officer po hian Mars ni somni pariat sang ni le somni pali a vekhan DGP le ROte le kha hi Election Commission of India athon chong ngala ECI chuan sipai duty tura kal tur te chuan aizola returning officer in a buat sai facilitation center chunge ya chau postal ballot manga vote an thlak thei thu in aron changa ECI chana don ni April ni ru sang ni le somni palia hi chuan Mizoram pona duty tu te hian an vain Mizoram an lo chhuah san man vekto ani April ni som pasari sang ni le somni pali khan IGP Mizoram State Police Nodal Officer chuan an naute mi sang khade somli pasari lai te hian vote an thlak lo tlang mai don nia alanta ka wangin Chief Electoral Officer Mizoram nena vote an thlak theina tura ruam man na siam sak turin lekha athon le a chu lekha chu Chief Electoral Officer chuan Election Commission of India ho tu te nena thon chongin ECI chana lekha chu me ni khat sang ni somni palia khan Chief Electoral Officer hian dong le a heng kan police sang khale somli pasri lai ten vote an thlak ve theina tur kong ain hon to lo thu aron thil chiang ta ani ECI son dan chuan heng kan police te hi RPX 1950 section 20 clause 8 clause C in a soyanga service voters anni velo wangin anni hotan hian ETPB electronically transmitted postal ballot manga vote thlak tir ve thei anni lova tin conduct of election rules 1961 noya rule 18A lo chanin election duty a kal tu te chuan an postal ballot manga vote an thlak na tur mun om chhun chu returning officer in amun road big dedicated facilitation center a chau anianga ma se Mizorama April ni som pakua sang ni somni pali a vote thlak ani to sia wangin hengte tan hian kan police te tan hian vote thlak ngai na aom to lo ti election commission chuan alo soi ani MP in Thanpui General Parliamentary Election 2024 a hian rampuma tho saria vote thlak tur ruam manania tho khatna chu April ni som pakua a tho ni na chu April ni som ni paruk tho thum na chu May ni sari tho li na chu May ni som pathum tho nga na chu May ni som ni tho ruk na chu May ni som ni panga a le tho sari na chu June ni khata te vote thlak tur ruam man ani a Mizoram chu in than tho khatna huam zinga telin April ni som pakwa MP kan nei chhun pakhat thlang turin vote kan thlak ani kha state danga duty turakal kan police chuanom tak tak mi sang khade somli pasari zetin vote an thlak thei tak lova hian zona lian tak tak alo omta a Ministry of Home Affairs in Mizoram Police te election duty tura ruam manna aron siam anga vote thlak ma a in tir liam mai lovin kan police te hi in Thanpui vote thlak tho ni na April ni som ni paru nulama duty tura tir chuani ta se ballot paper en kim pe felman alo ni to dona vote thlak zovin duty turin an kal thei mai don ti na ani MP in Than na hi tho sari lai ani awangin chung tho sang sanga State Armed Police Force te
tirh kwal an nih dan hun biang kim chu Election Commission of India chuan a hriat pui vek don lova vote nei ngei ten vote an thlak lo phana tur ani ai chuan kan police te chhuah hun tura ruam manna masa ti danglam le hret kha a har salawang ti po arin theia Election Commission thu ani emo Home Ministry thu ani emo chan thato ka chuan nial theilo buranga ngai tur po niin alang lova hetila hi chuan chan thatok om ngal reng ti alang thei ani kan police sangkhale somli pasari zette ron ko tuber Ministry of Home Affairs nena hian Mizoram sarkarin an chhuah hun son nun hret dilna emo norna emo alo nei rengem ti chu voin thlenga sarkar thu chhuah atang chuan mu tur ala om tari lova vote nei zong in vote an thlak vek theina tura injirtir na bei pui ngor taka thlak ani mek lai hian a hun lain sarkar ho tu ten ma lo laiin nor ngai te lo nor ni seng duty a chhuak kan police te harsana to hi olsam te a chinfel thei ani arinom hle ruah mana fel fai tok lo ni nge alangin a hrin chhuah kan police officer rual chuanom tak tak mi sangkhale somsari pali zette India dan pui hnuaia an chan vo unconstitutional right pal zut sak an nita hi engti zong ma a soifel ngai na omlo thildik lo top serious mani a Mizoram Election History-a thil la thleng ngai lo nia alan ba ka thleng to mi lo se kan du tlan thewani arinom hle